Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 93. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibati fama talafu hatta ja'ahumul ilm. Wa razaqnahum minat thayyibati fama talafu hatta ja'ahumul ilm. Inna rabbaka yaghdi bainahum yawmal qiyamah. Inna rabbaka yaghdi bainahum yawmal qiyamah. Inna rabbaka yaghdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yahtalifun. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una kitaba min qablik. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Laqad ja'aka al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin.
laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amadzakirna minhu ma sahilna min aw madzakirna minhu jalna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Walaqad bawwa'na lan yakti teman-teman, masya Allah. Bawa'na bawa bawa iku wesi lembaran sakmene nggone dawane rong kilan digawe nyekrop lemah jenenge bawa. Wala kata bawa nal yakti teman-teman semanggonake sapa ingsun Bani Israil ing Bani Israil mubawa'a nek bawa'a apa manggon mubawa'a nggon manggon bawa'a manggon mubawa'a panggonan manggon sidekin kang temen bukan ya mubawa'a nggon manggon sidekin kang temen wa razaqnahum apa rezeki razaqnahum lan paring rezeki ingsun hum wa akeh sapa Bani Israil wa razaqnahu lan paring rezeki sapa ingsun wa akeh minat thayyibati min saking thayyibati tayyib bang tayyib tayyibatin kang api sause Fir'aun tenggelam Bani Israil lepas dari cengkeraman Fir'aun sak wadyabalane awam manggono Bani Israil panggonan sing temen pamah talafu pamah mongko ora ihtalafu khilaf perselisihan pama talafu mongko ora perselisihan sawake hatta sehingga ja'ahum hatta ja'ahum sehingga teka ing akeh apa al ilmu dikai rezeki sing apik apa rezekine mana karo salwa fama talafu hatta ja'ahamul ilmu akeh gak perselisihan sehingga ketekanan ilmu dadi nek wis teko ilmu malah terjadi perselisihan bagian bainahum karena saling apa iri dengki di antara mereka
Inna rabbaka sak temene pangeran sira iku yakadi ngukumi sapa Rabb bahasane qadhi itu hakim yang memutuskan qadha tinggal iku Inna rabbaka sene pangeran sira iku yakadi ngukumi bainahum antarane akeh yaumul kiamah bisa endam dina kiamah fi dalam barang kanu ana sapa akeh fi ing dalam ing dalam mahtalafu talifuna pasulayan sapa wong terjadi perselisihan. Nah, nanti di akhirat dina kiamat akan diberi hukum yang pasti. Nek kene sik jelas sapa sing bener iki. Mene nek dina kiamat perselisihan dihukumi. Mulane surat apa kok alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ana ta ora ana wae iku luweh ngukumine wong kang ngukumi luweh adile wong kang ngadili. Terane balakad bawa'na bani Israila mubawa asidqin. Jadi sause sapa Fir'aun sak wadyabalane dadi waktu pengejaran iku pasukane dijak kabeh, gak ana sing kari. Penggede perdana menteri, wakil menteri, pejabat eselon 1, eselon 2, eselon 3 melok maju kabeh nguber Nabi Musa sak wadyabalane. Kosong. Nah, keterangan nih bukaan surat 26 ayat 58 fahrajnahum min jannati wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa awrasnaha bani Israil. Mokoe sing ngetokno iku akeh saking kebonan wa uyunin sumberan, masyaallah. Kebon ana sumberane sawet jauh. Wa kunuzin bangunan wa maqamin karim, makom iku tempat karimin kang mulya. Dadi tempat-tempat yang indah kayak villa apa maneh. Resort. Ya resort aja jenenge. Sing digawe nginep iki lho. Kotis apa nih? Tempat-tempat yang indah ditinggal kabeh. Akhirnya diwaris karo wong Bani Israil. Surat 44, surat apa? Surat Ad-Dukhan. Surat 44. Ayat 25. Wa kam taraku min jannati wa uyun. Piro ae akeh ninggalake saking kebonan wa uyunin wa zuruin wa maqamin karim, dadi tanah apa ladang-ladang terus oma-oma sing apik iku ditinggal kabeh. Wa nikmatin kanu fiha fakihin, pirang-pirang kenikmatan sing akeh padha leleyen ndek omah kono mang tapi ditinggal kabeh mergo nguper Nabi Musa.
Bahkan yang ini surat Al-A'raf 137 surat ke-7. Surat Al-A'raf 137. Tidak ketemu. Rik. Wajan nak ketemu. Kak nyemak ya itu. 137. Ketemu Awil, ayo itu aja. Kantor kalau perekaman tuh. Wa rasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masarikal ardi wa magharibaha. Ingsun warisna nanggone kaum sing diapesake diwarena Bani Israil. Masarikal ardi wa magharibaha, wetane bumi sampai kulone bumi. Lah ya apa tinggal nguber Nabi Musa kerem akhirnya diwaris karo Bani Israil bima sabaru sebab oleh pada sabar. Mereka kudu sabar. Mesti ngono ganjaran sing luwih. Mlane kene surat Az-Zumar 10 Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Awan netepi ganjaran sing sabar bighairi hisab tanpa dihitung. Wa tamarna makana yasna'u fir'aun wa qaumuhu ingsun rusak sing diperbuat dening Fir'aun lan kaumi wa makanu yarisun lan apa sing dibangun dene wong akeh. Dadi sebab kesabarane akhirnya diwaris. Ya kaya peristiwa di Nepal itu. Ya, demonstrasi Genzi apa Genzi itu. Generasi muda WA gak oleh, TikTok gak oleh, Instagram gak oleh, ngamuk pemuda. Akhirnya ya apa? Parlemen diobrak-abrik, omahe Perdana Menteri diobong. Akhirnya diwaris karo wong Bani Israil. Fama talafu hatta ja'ahumul ilm. Nah, setelah datang ilmu, mereka terjadi perselisihan. Jadi orang Bani Israil terjadi perselisihan setelah datang ilmu. Nek zaman gak apa-apa, gak ono perselisihan. Tapi begitu roh sampean di sisi bener di sisi salah, akhirnya terjadi perselisihan. Padha garuwe ya meneng kabeh. Barang wis seru. Lho, lha bener iki. Ngopo iki kadung ngene? Ayo bapakku ngene ya. Jadi perselisihan. Fama talafu hatta ja'amul ilm. Sehingga datang kepada mereka ilmu. Mulai Nabi nerangno dalam sebuah hadis Innal yahuda ihtalafu ala ihda wa sab'ina firqa. Kira sak temene wong Yahudi berselisih pecah belah ihda wa sab'ina. Sab'un deh. Aka Senin Selasa Rebo Kamis. Sabaina apa sabaina? Pira? 70 ihda siji ihda sabaina 70
siji. Dadi wong Yahudi berselisih menjadi 71 firqah. Wa anan nasara ikhtalafu ala isnataini wa sab'ina firqah. Bira. Isnaini wa sab'ina 70. Wong Nasrani pecah belah dadi 72 firqah. Wa sataftariqu hadhil ummah ala salasan wa sab'ina. Kira salasan lu wa sab'ina 73. Lah umat Islam bakal terpecah menjadi 73 firqah. Minha wahidatun fil jannah wa sintaini wa sab'una finnar. Dari 73 firqah umat Islam itu hanya satu yang masuk surga. Sing 72 firqah masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kila manhum ya Rasulullah. Aku takokno ya Rasulullah, sinten niku sing mlebu swarga situk mang? Kala Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi, barang kang ingsun ing atase iku wa ashabi lan sahabat-sahabat ingsun. Dadi nek sampeyan iso netepi apa sunai Nabi kalau karo sunai para sahabat, sampean termasuk wong sing selamat. Terus di mang inna rabbaka yalladzi bainahum yamal qiyamah fi ma kanu fihi yahtalifun. Dadi wong Bani Israil itu termasuk Yahudi, itu bakal pecah belah dadi 72. Umat Nabi Isa Nasrani iku pecah belah dadi 72. Lah umat Islam bakal terpecah menjadi 73 firqah, hanya satu yang masuk surga, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, apa sing tak tetepi lan sing ditetepi para sahabat. Nah, wa inna rabbaka yalladzi bainahum yaumil qiyamah, bakal dihukum besok di dina kiamat. Fi makanu fi ya tarifun, apa yang mereka perselisihkan, termasuk yang diperselisihkan umat Islam, mene-mene dihukumi di hadapan Allah. Makanya hati-hati jangan sampai masuk firqah sing bertentangan karo sing dilakoni dening sahabat maupun dening Nabi. Makanya sing paling selamat itu ya wis sing miturut Allah, miturut Rasul, sing disunahno dening para sahabat, itu paling selamat. Bener. Mulane ngene surat iki wa tasimu bihablillahi jami'a, terus wala tafarraqu, terus wa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi wa rasuli. Akhir iku. Nek sak nemokno surah Al Imran. Mangewu wis Bapak. Tidak ketemu ah. Rasa kaya 100 lebih ngono lho. Mbok 1 pira. Tidak ketemu ah. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bisa ketemu ah? 103.
cekelono kelawan taline Allah kabeh wala tafarraqu aja pecah belah wa dzkuru nikmatallahi alaikum idza kuntum a'dan fa'alafa baina qulubikum fasbatum bi nikmati iwana terus berarti nek terjadi perselisihan balik nang Allah Rasul. Saat ini ada pertanyaan. Sekian ngaji kita, semoga Allah memberikan kefahaman, kebimbingan kepada kita sehingga kita termasuk kelompok yang selamat di hadapan Allah. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Doa bageri. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Orang tua, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta virus. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.